Kanigde ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dau Richmond Kharlukhi kimat bukong san jang ka khubor mentaka step u Presiden keseng Kongres ulong ha Guwahati hnen kesngi baka Kongres kan pen urlong ya borok ki jingkular naga bentaki beriau ka Meghalaya State Veterinary Council kelarake ke World Veterinary Day hnen kesngi ka jela Nagaland kan penlong election municipal ha ka arpun ro tarik u benai jellio Pat ke Shillong la jong Football Club kala yorong syaka semi-final jong ke Shillong Premier League. Ke khubor ke babnya. U Presiden keseng Kongres u Mallikarjun Kharge ulong ba keseng Kongres kan penurlong ya berok santeli ginyai bat ki arp santeli jingkular na kebentaki beriau. U Mallikarjun Kharge ulong ya kene habakran hikinong thok khubor ha Guwahati hnen kesngi. Ula penrem ya Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ba Shimlala ban penurlong ya ki jingkular syaki beriau hagish pausnem balalej. U Presiden ke Kongres ula kentho ke Sarkar BJP ba kam Shimlala ban aikam arklur teli man la kesnem bat kam Shimlala ban kentiau arsha ya ke jingyo kamai kinongrap. Ulawan ban ai jingkeren ru ha ke jingyalang yalap election na kebenta ukertong keseng Kongres ha ke distrik Barpeta. Ka Meghalaya State Veterinary Council ha Shillong hnen kesngi kalarakhe ya ke World Veterinary Day ha ke Directorate jong ke Animal Husbandry and Veterinary ha Shillong halor kamat pedeng kinong tray veterinary kini kinong tray bakong san ka kot kakya. I Secretary ketenan Animal Husbandry but Veterinary ikong RM Kurba ha ke jingkeren jong ilaban halor ke jinglong bakong san banet tray lang ha pedeng ketenat ka kot kakya bat ketenat veterinary. Ilaban halor ke jingdon kamban pensapriang jing tip sikipat ba halor kilat ban lek kuat bat ban sumari ki jingri. U Menteri ketenan Animal Husbandry but Veterinary uba AL Hek ulaban halor ke jing treshitom kenang ban penne ekanam jong ketenat veterinary. Sa uwe udkot keseng Khasi Students Union hnen kesngi ula syakem ha kebaidai bat ka jing peniap ya ki beriau ki bamde ki Khasi ha ichamati leitu ki pulet. U Superintendent ki pulet ke East Khasi Hills u Rituraj Ravi uletho balakem yau Ostarnik marbanyang u basa hajayau halor ke jing suba don keti ha kene kakam. U Superintendent ki pulet ula kentu ya ki beriau ban penne age jing syongsok bat ban omshem ya kaan hala ki jong ki keti. Gibor peniat distrik East Khasi Hills kitmu ban lumlang ya ki kle nong senchar shnong bat kiwe ha katayo banwan banyakran halor ka jing syongsok. Katenat IMD kelepenmi ya kejing maham bandon kejing syet kerang ke bajur ha Odisha bat ka Gangetic West Bengal haki kendiat sengi ke banwan. Katenat IMD kelepentip ru bala kemi lenti bandon kejing syet kerang ke sengi haki babun ki jaka ha kelengkari haduk kalai pau terik menta ubnai. Ha kabedai ba kejing syet bat kejing sengem ke sun beneng kandon kejing ta ha Tripura, Assam bat Meghalaya bat kumjoru haki wei ki jaka. Ka jela Nagaland kan penlong election ha ki live kundai telib ki municipal bat town council ha ka arpun ro tarik ubenai jellio. Ka kenhun menteri ke jela Nagaland kala ai ke jing menjur halor kane ha ke jing elang jongka. Ya ke election municipal an penlong ha ke jela Nagaland ha ka ba live pulai nak sispa ki jaka on bu kerpang na ke bentaki kentai. Ha ke sien ke benengkong balale kane ha ke jela Nagaland. Kajing nyo iki vote kan long ha ka arp kundai tarik ubenai jellio. Kajing tap kerteng ki kertong kandai naduk ka nyo tarik haduk ka khatwei tarik u jellio. Kajing weng no ki kertong eladian na kajing ekun kan long haduk ka arpo tarik u jellio. Kajing kemi iki kot kisla jong ki kertong kan long ha ka khatlai tarik u jellio. Lada dan kam ban penlong biang ya kajing tap vote na kadau jong ki no kajing penthut nena ki weki dau labu ban penlong ha ka arpo pratarik u benai jellio. Kani khubor kawan Shafi naka Akashwani Shillong. Ka Shillong la jong Football Club kadi ka kenhuan ka balai bani orong syaka semi-final jong ka Shillong Premier League hadian bakal penlem ya ka Saumer Sports Club da Saugol Lanot ha ka jing ekon ha SSA Stadium ha ka madan first ground ha Polo Shillong henen kesngi. Ka Shillong la jong menta kala kamai khat ar point bat ka don tang shi point hadian jong ka Maulai Sports Club ka badan ha ka kerdan ka baar. U badajet kensai rengklem udai bor mamet tong per badu gladi kharbuli kelepen ki jar na kebenta ka Shillong la jong Football Club. Ki nong shong shnong kanar tiang hnen kesngi kelepen rem ya ke jengkawang petrol bom ha ke yengsa usembut menteri rang ba ke jela u ba snyaw balang dhar ka belaja ha Shillong men ha kesngi tho ding.
Kini ginong syong kanar tiang kila penpau ke jing bitar halor kene ke jingja. Kila dawan ki pulit bat ki bor kaan ban kem ya ki runar ki badon keti. Ki bor peniat distrik ke East Jante Hills kila penlong ya ke jing talasi haka rata cera checkpost. Bat haka ni ke jing talasi kila yok kurup yau drugs heroin basyong dor nyo point R kelur tengka. La yok kurup na kawe ke truk Mahindra pick up kabam don yau registration number ubabiang. Unongnya jong ni kali ulapla balawan ra uni drugs na cura Chanpur ke jela Manipur bat batmu ban penpoi Shillong. La kemno ya unongnya bat lepen ngat apo ka kendon NDPS Act. Ya James PK Sangma ubadai Menteri Barim bat ubadai mentau Chairman ka Meghalaya Infrastructure Development Corporation latung ku Chief Advisor Katura District Cricket Association. La penbenaya kene henen kesngi. Presiden Katura District Cricket Association Didi Shira Ulong baka jingnang jingtip bat jing syampang James PK Sangma kanerap ban kenti wa jing lakai cricket hari lom garo. James PK Sangma Ulong ba untrish tom ban kershan ya kijing posniu bat kijing angnot jeng lakai cricket kebdang samla hakatan. Ki bradar ki sister bat ki khna pule na ki jaka pule jong ki school Catholic bat ki ki jaka pule jong ki Catholic le lumlang nen kesngi ha Don Bosco Square ha Shillong ban rakhe ke Earth Day ha po kamat padeng met beneng persya ya ka plastik. Ki sister RNDM bat ki sister FMA na Auxilium Convent nong thamai ki lepen I ya ki jing don kam man sumare ka Maryang. Ki dikhot kala imkra dor baru ki le don lang. Ki kena hostel ka Loreto Convent kilale eka sawang ka ban kentui ki beriau ban thung ding. Henin kesngi kala don kum kene ke jingrakhe ha Shillong Peak bat hajan ka madan he ha maulai. Ha Manipur arngot kisipai CRPF bakentup yau sub inspector bat wei head constable kila khalat ha ka jingdei kuli. Haba ki suba reu king atiar kila thombore ki na wei ulum bahajan. Ki kubor ki pulit ki atho bagani ke jingja kelaja ha kasnong Naran Sena kabahap apo kathanat moirang kabadan ha ka distrik Bishnupur henindang step prenga la pha chu gi bor pahara shkane kejaka bantalasi la register mokaduma ha ka bede bagani ke jingja bat ke jing toket kadang ya chaprang ka jingelang balatip kum ka Eastern India Zonal Ophthalmological Congress ke bapra kalakut no henin kesni la penlong yaka da ka Ophthalmological Society of Mizoram ha Aizol. Ki Dr. Sumar Khmat na keleng ki jela kelishim benta ha kene ke jingelang. Ha bakran na ke jingelang ka Chief Secretary ke jela Mizoram ka Dr. Renu Sharma kala kentu ya kinong ishim benta ban pendon kam ya kene kalat ban penyar ya ki lat jingtip jongki ha basumar ya ki khmat jong kinong pang. Jumai bapoi reo point kendai ho Richter scale ulakhanyo ha kadaulanong bonin ha kari Japan henen kena ophaisngi. Katelong jong ni jumai kadai ha kabenta ba sepngi jong kani kadaulanong. Yau jumai ubam da jor layo sngoru ha kabenta ka bah pedeng jong kanong ba Tokyo. Amsham layo kubor bandon kano ke jingjular ne bandon kino ki bamensau. Hachwa ban penkut ya kubor ha kani ka step sa shisien kimat bakongsan. Presiden keseng Kongres Ulong ha Guwahati henen kesngi baka Kongres kan penurlong ya borok kijingkular na kebenta ki beriau. Ka Meghalaya State Veterinary Council kelarakhe ya ke World Veterinary Day henen kesngi. Ka Jela Nagaland kan penlong election municipal ha ka arpun roterik ubnai jelio. Bat ke Shillong la jong football club kelayo orong sya ke semi final jong ke Shillong Premier League. Bat kato ko kubor kalakot akan ke step ke balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Hakapor prabajing ini sok baga Delhi Station na kebenta ke kubor ke keten Hindi, ke banbot ke kubor ke keten Pareng, hakapor prakat san minute. Ngipen kan mawi pikinong sngam, bah hakapor fresh teng na ke station, pen yo ya ke North East News. Kapor mentakala janda partat, prabaje.